umutekano mu bice mugenzura umeze ute? Muri Kivu harimo twabazarendo tukihishe. Umuntu avuze ko hari uruhande rumwe mukoranamo na leta ntabwo yababeshye. Patrick Muyaya yavugaga ko mufite ingabo nyinshi zirimo gusatira Uvira, mu by'ukuri musa nkaho mwongeye kwiyegeranya nk'abagiye mu mirwano yindi nakwita karundura. Ibyo Muyaya yavuga arashaka guhunga ikibazo nyamukuru aricyo kibiganiro. Hari amasezerano ari hagati ya MONUSCO na M23 baba barasinye urya munsi cyangwa ni ibiganiro bidafite inyandiko? Ibi byose musaba nta na kimwe mwahawe, kandi mwebwe ibyo mwasabwe murabikora cyane. Umuntu hanavuze ko muri abanyantege nke muri ibi biganiro ntabwo yababeshye. Buriya Kabila yatashye nk'impunzi itahutse cyangwa yatashye nk'umwe mu baje mu butegetsi bwa AFC M23. Reka nguhe ikaze nanone kuri Mupingaji Empire, the home of news. Ni amakuru yandi mashya tugiye kuba tubagezaho, ariko ngira ngo mbanza nkwibutse ko ku munsi w'ejo mundi hashize nibwo twiteze ko ibiganiro hagati ya AFC M23 ndetse n'igisirikare cyangwa se na leta ya Kongo bizagushyirwaho umukono. Siko byagenze rero, nko muza kubyumva mu kiganiro umunyamakuru akaba na rwiyemezamirimo wa radio televiziyo ya Mama Urwagasabo, uwo nta wundi ni Mutesi Scovia. Ni ikiganiro kirambuye yagiranye rero n'umuvugizi wa AFC M23 ariko mu bya politike. Ikiganiro kirekire nza kubasigiramo mu kumva ukuntu byari bimeze. Ni ikiganiro bagiranye ku murongo wa telefone, uko yabisobanuraga avuga ko mu masezerano rero bari bafitanye hagati yabo nta cyagezweho, cyane ko asobanura ko ibyo bo basabaga Kongo nta na kimwe yemeye, cyangwa se mu byo basabaga birenga 8 nta na kimwe yabakore cyangwa se yemeye gukora. Abo rero mu byo basabwaga bo bakaba barabyemeye, bakaba barabishyize no mu bikorwa. Ubwo byo rero bavuga ko intambara ishobora kuba igiye kubura hagati ya AFC M23 ndetse na Kongo. Uviraho ibintu bigomeje kujya rudubihi, dore ko cyane ku munsi w'ejo aribwo leta ya Uganda nayo yemeje ko Uvira hashobora kuba hagiye kuba imirwano idasanzwe. Abandi rero mu bategetsi cyangwa mu bayobozi ba Kongo nabo cyane nka Patrick Muyaya kumya yitwaza cyangwa se gushyira mu majwi ko AFC M23 ishobora kuba igiye kurasa kuri Kongo, agira ati nyamna Kongo murabe maso kuko AFC M23 iri gutegura indi ntambara idasanzwe, cyane nk'intwaro iri kwegereza Uvira ndetse n'ibindi. Mu minsi ishize murikwa ko nababwiye amakuru avuga ko kandi perezida w'u Burundi yabwiye abaturage be bari Uvira cyangwa baherereye Uvira ko bagomba kwitahira bakaba basubiye mu gihugu cyabo mbere yuko imirwano cyangwa se Uvira hashobora kuba hagiye kuba urufaya rw'amasasu cyane mw'iyi minsi. Yandi makuru kandi ndagira ngo nkubwire ko ku itariki 15 nibwo ibi biganiro nyine byari byitezwe, ariko hagati y'u Rwanda na Kongo murabyibuka ko basinye amasezerano y'amahoro. Rero Amerika nayo ikaba yatangaje ko ishobora kubafatira ibihano hagati y'u Rwanda na Kongo badatangira gushyira mu bikorwa ibyo basinyiye i Washington DC muri leta zunze ubumwe za Amerika. Amakuru menshi tuza kuba tukugezaho, icyo nkwisabira we gukanda hasi handitse subscribe ugafungura n'inzogera nimburi mushya kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi tukugezeho amakuru menshi kandi yizewe. Iyi ngiyi ni Mupingaji Empire, nge ugumye kubana nanjye nitwa Mupingaji John Peter Sef kuba. Reka ngaruke mu masegonda make, reka mande masigiremo iki kiganiro Mutesi Scovia yagiranye n'umuvugizi mu bya politike wa AFC M23, umve ibyo bavuganye ndetse na byinshi bagiye mu kiganiro bagiye bakorana. Ndagaruka mu masegonda makiya mugezaho nandi makuru menshi arambuye. Hanyuma dusubiye kuri iki rero cyo kuvuga ko musaba ko bakora declaration. Uyu munsi leta ya Kongo ntabwo irakora iyi declaration. Irakora. Icya kabiri cyari uko muvuga ko mwarekuye abasirikare batsinzwe ba FARDC
ndetse na MONUSCO igataha, ndetse mukongera mugakorana na MONUSCO mugakorana, ndetse na SADC igataha, mukavana warikare. Mwebwe n'iki leta yabahaye muri ibyo byose mukora, niba murimo mushyikirana? Twebwe nyine n'ibyo warukomojeho, icya mbere twasabye n'icyo ngicyo wari uvuze cyo kudeklara ku mugaragaro ko baje mu mishyikirano. Icya kabiri ni ugukuraho itegeko ryemejwe n'inteko ya Kongo kuri tariki 8 kwezi kwa 11 mwaka wa 2022. Yari zizanye amananiza menshi yo kuvuga ngo leta ntabwo izongera kuganira n'abayirwanya n'abatavuga rumwe nayo. Cya gatatu ni ugutesha agaciro ibihano byose byafatiwe abayobozi bacu, harimo n'ibihano by'urupfu ndetse n'izindi kurikiranwa mu nkiko zose, yuko batanze za manda zo guhagarika abantu bacu mu bihugu byose by'amahanga. Ibyo bintu nabyo bigateshwa agaciro. Kurekura imfungwa z'inzirakarengane zirenga 700 zagiye zitoragurwa hose mu mijyi y'igihugu zikajyanwa mu magereza akomeye muri za Kinshasa. Ubu baruzuye Makara, baruzuye ahitwa Ndolo, kandi hafungirwa abasirikare gusa. Baruzuye muri prison ya Demiap nicyo kigo gishinzwe ubutasi bwa gisirikare. Hose abantu bacu bariyo barenga 700. Tukavuga twe niba twararekuye bari basirikare ba leta bavugaga ku kigo batarekura bariya bacu bariyo. Guhagarika no guhana imvugo zihembera urwango. Ya gatandatu ni ukubahiriza urujya n'uruza rw'abantu n'ibyabo, harimo no gufungurwa kw'amabanki. Twigeze kubivugaho yuko amafaranga n'ay'abaturage. Ntabwo twebwe twaje hano ngo aya mafaranga aya mabanki turacyayarinze. Ubu ngubu tumaze amezi 6 amabanki tuyarinze, ibirimo ntabwo tuzi birimo, ariko turayarinze. Dutegereje ko leta ya Kinshasa niko turi kwisaba, nyaboneka fungura abaturage, fungura amabanki, abaturage bagere ku accessing ku mafaranga yabo. Ikindi hari gusubiza imitungo yafashwe. Hari bamwe mu bantu bacu bafite imitungo iriya za Kinshasa, n'ahantu hari leta hose iyo mitungo yarafashwe. Rero iya munana ariyo ya nyuma ni ugushyira umukono ku masezerano yo guhagarika imirwano hagati y'impande zombi. Impunzi zose nta n'imwe isigaye. Hari ahantu twatangiye gutegura, hari kuva aba FDLR ahitwa Karenga. Ndakeka ujye uhumva cyane ko duhora twavuga Karenga. Turiho turategura ahantu tugiye kwakira impunzi za mbere, icyiciro cya mbere kizaza. Murahategura imyiteguro, turubaka ibigega by'amazi, turimo turategura kubaka amashuri, kubaka centre de santé, bitaro, kugira ngo impunzi niziza tuzazicyure mu cyubahiro cyazo. None ko numva mugiye kubaka inkambi, se bazatahuka bajya mu yindi? Hari aho bagomba gushyikira, hari transit. Hari transit, hari transit. None se aho bari batuye mu myaka igiye kubara, abamaze 25, hari n'abamaze irenga iyo, hari n'abamaze 12, iwabo amazu, ubutaka, ibyo bintu byose biracyahari ku buryo bazabasha kuva aho bajya mu byabo? Biracyahari. Tuzashyiraho amakomite y'ibanze y'aho ngaho ku gasozi. Komite y'ibanze azajya bakira, akanabasubiza ibyabo, habaho impaka bakanabibafashamo. Hari ababahagarariye bazabanza kuza mbere, nabo bakinjira muri ayo makomite.